Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan Rashapi da ke Rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, Lom Sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haka arpunyau terik mentau naiwing araja kat kendai. Lasdang ya ke jinya kop lekai badminton, kebahe ke jela ya ke balatim. Ya ke balatip kum ke Open Badminton Championship 2019. Ya ke balapelong ha Indoor Hall Nong Thmai Shillong. Ya kini ke Jacob lekai badminton hau news nam la penya da ke Nong Thmai Sports and Cultural Club ke bolong ru kum shibenta ke jing rakhe ya ke jingdap nyop san snam jong kani ke club. Ha kini ke Jacob ke bankot hadu ka laipo terik mentah hu benai nai wing lawan ya shimenta da bon kini lekai na keleng ke jela kentai bat cendrang kentop ru iki kena bat ada kendang ya baro ki bai wan shimenta kila palat ya ke shispa ngon. Haba pa shi kinoi leka na kishenrang kidan shispa angot baro na kikenthai shiphongon bat na kine ki palat spa angot kinoi leka ki kentop ru ki khna shenrang bat kenthai ha ka Jacob la phya hala ki jongi benta kata na du ka under 19 jo ki kenthai ba ki shenrang kentop ye ka doubles bat ka open category jo ki kenthai ba shenrang kentop ru ka doubles bat mixed doubles Nalor kini ki jekhon ha kani ki shitio kandan ru ka jekhon jo ki shenrang jong ki ba hapdeng karta ka ba laipusan hadu saupusan snam ki bah pedeng saupusan hadu sanpusan snam bat nak benta kitu ki bala sanpusan snam sheneng kaji khon pat kandon tang haki doubles ya kani ki jekob la play perda hakani kesngi hakapor mestem dau cm ka KHDC ubalang ru MDC ka Nong Thmai constituency uba la tip lang khar kongor jing pelong ikani ke tomen kalong ba kedai si bentan akani ke jing rakhi jungi ikani ke patlanam jubili jong Nong Thmai Sport Club te ni bon ki jing le kai ba pher te kani ke bentan ke we ni ki jing le kai ba ni pelong menta kasngi kan sedang menta kasngi bat kan kut hakasi sejak kata ka lai putri kini ki kategori ki under 19 ya ki senrang ki thei te ki open category jong ki senrang kan theiru men's and women's te kiton ro ki bangi ailat e kirang ba akum ki veteran khot ki 35 plus 45 plus 55 plus kita te ka mix double ro ngi bu lang pelong gani kemut ke ngi pli kalat ro ya ki players ki ba age ekni sport ba ki badon ka sap
bakin ban itu yaki lang ba kini ki lembaga Mikhalia State Badminton Association ka bakir ki don lang mentaban sakhi kani ka betul pelong jengi kani ka tournament ni.